ba go pishegileng re reng wa ngaseng re tshware le mangeng go batho ba di mo rena ke rata re motho ga go pishegile ke mokhubela tshware ge yena ga e dumela ga e sa dumela e Sepedi motho mo rata go khubela tshwarelo mara ga e sa dumela e Sepedi ga e solva ba re tse ya le bogato ya le re ya kereke a sera chaisha a re go bona mangelo e ka mola ba go ditse mollo ka re go ne setšheso ka kwa morago nako nngwe batho ba ka ra dinomoro tša Dr. Seloma dinomoro tša Dr. Seloma re ke papatšo dula fase re ke papatšo ga nnyane-nyana mo YouTube re gona gore Dr. Seloma Dr. Seloma o gona YouTube bana ba ba go seleka ba ba go tsena YouTube re gona mo nako nngwe motho a ka nyaka moropo wa eme gannyane mo motho a ka nyaka tlhafo gana mola YouTube o kana ngola ba re Dr. Seloma ga se nna fela ke ne batho ba ke thušanang le bona mo re na le bona polete ba bangwe ba dula morarela re na le bona mo nako nngwe le ka nyaka tlhatlho go bona ba salagana mo ba le thuša ba le fatlhaga ra kgona go tseba gore na badimo ke batho ba bantši ba timela tabeng ya badimo ke a bolela ene jale nnete tlo e bolela mo tlo e shorta tšatši le leng e ka no ba e se botlhokwa gone jale mara tlo e shorta ka leng la matšatši go tlhakanetse rona re tlhakanang le tsona re le Johannesburg ge re tlo šala re le Johannesburg re tlo tla mo Limpopo mo re tlo apara dijeka ke nyaka go lefa tlhatlhoši ke sa le monanana ke sa ithuta ke dintšhi mo lefaseng mara ke nyaka gore le wena o ithute tšatšing la e kgolo a kerekeng go tsena ba go fa melao ka moka le rona go tsena ka mo re go fa melao ka moka mara ke nyaka go gatelela se sengwe se sengwe ga ke nyenyefatše dikereke ga ke nyenyefatše bedimo ya batho ba ke nyenyefatše seo ke rata gore motho a tsebe kodi mo tabeng ya sedimo le ska ntlhoya le nrate le ge ke lo motala ka mo o motala yes ebile ke ithata a ke tse gore na maka šule mo lo epere ke ne motswadi gape šule mo lo epere dilo jang le mola o tletše stulo o mmona gore mfano wa mofepa o tletše so motswadi ya kao e re go gotše se seng ka taba badimo ga se ra tswela ke motho moteng modimo ke yana a creatileng lefase le mara go ne Mapedi go ne Machangane go ne Matswana go na le modimo mongwe ga e tla go motho o motlela ka seopego sa gage o ka se tlele ke badimo ba ka badimo ba gago ge le gore ke bakereke ge le gore o bina sengone ke sengone ge le gore ke sepoši ke nyaka go fa karolo e nngwe šia taba le timetša bana o kry-a bana ba ya go bina polekeng goba ba ya kae ba ya o ka iša ngwana varsity mo išetša one subject it can happen into a ke re itlang go nna ke no ba ke letlhatlha ebile le se ka tla gona o ka se iše ngwana sekolong a ya go dira subject e teng e re ngwana a tsebe dilo ka moka ga tšona wa tsebe boporofeta a tsebe dikgagara a tsebe ditlhare a tsebe tše ka moka tše ke na le go ganetša se sengwe nna ke a tseba mathosane nako nngwe go ba reta dilo ka moka ba na le go šaetša ke dilo
ba na le gore poula ka season nngwe ya bona ke tsore na ke season a Good Friday oba ke September ba ke ya kae ba na le gore po re a rata go ruta dilo ka moka ga tsona mara motho mo serious go le serious re tlo go ruta dilo ka moka o tse ke sephiri sa makhubela se na pele se beng ka moka ga lena mathosa go le serious we can tell you everything in this world but wherever goes is serious wa tlamela sa ruta ba ka la gore le melela ga go le soft ka moka no no go lebella ka le la o napo wa tlhatlhatha gore ga sekoma ba go thabela le go ga sekoma na go ne taba mara taba ka shi badimo ba ka ke baka ba gago ke ba gago e re ba gago ba go tlhatlhe e re ba gago ba go tlhatlhe ka ditsela ka moka ga tsona motho o tswala ke monna le mosadi o tswa mmago o tswetse ke motho o mongwe tatago le yena o tswetse ke motho o mongwe yei o tsebe gana mongwe gana mo santse o tsebe gona santse o tsebe gore na mma o tswetse ke mang and then batho ba ba tswetseng bo mmao o ba tsebe gore na where are they ke Mapedi ke Matsonga goba ke Sembuni ke Sebushi gore ke Sendao na a ke le timetse mangaka ba e tseba a ke nyako timetša motho ba badimo nako nngwe go ile o thwasa pleke nngwe goba go ile o thwasa nngwe kae o tsebe dilo ka moka ga tsona peto ya para ya segageno ntho nngwe le nngwe ke ya segageno ke ntoela go dula le go bona ngaka e jwa thwasong ge go e tlhokofala. It is because of depression o tšitše 70,000 ngakeng ge ngwana gago wa batlhakatlhakantšitše badimo gore ntho nngwe le nngwe ga e tswelele thoma Johannesburg e tla mo Limpopo mo ka se ntimetse ae e bale pele kuranta eo ga ke botse lena mathwasane ke botse batho ba le gore nako nngwe ba kganyoga go thwasa pele goba nako nngwe ba tlhakatlhakantšhitše badimo ba bona akere nako nngwe o tse go thwasa mara badimo ba gago ga ba bereke nyaka tlhatlho o se ka give up go ne batho ba le gore ba thwasitše 7 years ba tlile ka ko ga Seloma go ne batho ba le gore ba thwasitše mara se ba tla bandaong go ne batho ba le gore ba thwasitše mara badimo ba bona ba ba tlhakantšhitše ei nyaka tlhatlho re sa le ba baswa mama ke bereka le mathwasana ga Modudi ba tseba taba ke bereka le mathwasana kae ka le makhubela ka moo ba tseba taba nyaka tlhatlho se ka tswafa tseba taba e ke bereka le batho ba mararela go ntlhokile ya mararela go e tla ga Seloma. That's all. The phone number tja ka shitši ke tlo di bitša ga tee fela ka phone ya gago nako nngwe go kganyoga gore ei o nyaka go founa go ne ba di nyakang goba ke di tlogela laeta selula mo a e bonale mogaka sa go tshwara matšetša alright ke re 076 36 84 546 ke di bitša la mafelelo ke re 076 36 84 546 ke tla DR Seloma o ntlhokile di message motho wa go ba busy too much ka mararela re ne Dr. Modudi o gona le yena ka mola ya go nyaka tlhatlho o bereka jwale ka nna ke ngaka ka kwa ga morarela ke 7 starta o e feta mo renkeng ka kwa ga Modudi le gona go gona ba thwasiša ba bereka ka malwetši ka moka ya ka mola le nyakeng thušo ke le tsebišetša sa ruri gore ke ngaka ke Sepedi kwa Sebastata le Morarela ke Modudi le Seloma ge o tlhokile Seloma e ya ga Modudi ge o tlhokile Modudi e tla ga Seloma go bereka gana ka mokgwa ke a le leboga re sa kerekeng ke re na ba nako nngwe re ba tswentšeng moyeng mathwasana a bereka o tse re ba topa
wa topoka masepe wa tshepa after 6 months nako ngwe ya tla go tlhagela betting your mind into it o tlhaga ka nnete it's a curse o itsebela sa ruri a re kerekeng ba ba tšhaišang a ba tšhaiše ba ba gananang le mangelo ya modimo le ka ma go tšhaiša ba ba nyaka thušo batho ba ga modudi ba gona ba Seloma ba gona ke amen halleluja